Ćao dragi devojke, evo mene ponovo sa vama. Ovog puta ću vam raditi recenziju jednog pudera koji sam relativno skoro kupila i mislim da sam imala dovoljno prilike da ga isprobam kako bih vam prenela neke svoje utiske. Ovo je prva moja recenzija i nadam se da ćete biti blage što se tiče kritika. Ja ću se stvarno potruditi da vam dam sve informacije koje smatram da su potrebne. Evo ovako, u pitanju je puder brenda Ofra koji dolazi u ovako jednoj kutiji. Ovaj brend je američki brend i nastao je od strane jedne šminkerke čije ime je Ofra. Ceo brend se generalno zasniva na tome da se koriste prirodni i biljni sastojci, što mi se posebno dopada i to je zapravo bio i razlog da poručim, odnosno da kupim neke od njihovih pudera. Ofra kozmetika je, kao što sam rekla, iz Amerike, ali može se naći i kod nas ovdje u Srbiji. Informacije ću vam ostaviti ispod videa. Puder dolazi u staklenoj bočici sa pumpicom, što smatram da je veliki plus. I na njemu kaže da je potpuna pokrivenost i on se inače zove Silk Peptide Foundation, odnosno Silk Peptide puder. Ovo je nijansa 2. Na američkom sajtu ima, koliko ja znam, 13 boja i njegova cena tamo je 39, nešto dolara. Kod nas je 3500 dinara, s tim što do kraja februara postoji akcija koju možete svakako iskoristiti, a to je da ako kupite jedan puder košta 3000 dinara, a ako uzmete dva oni će koštati 5500 dinara. Imate popust, što smatram da je odlična stvar. Dolazi, kao što sam rekla, u staklenoj bočici koja sadrži 36 ml, što znači da ima malo više nego naši klasični standardni puderi koje kupujemo redovno. On je bez ulja, znači isključivo je na vodenoj bazi i nakon što sam objavila sliku na Instagramu da sam kupila taj puder, ljudi iz Ofra Cosmetics Srbija su mi pisali na Instagramu da mi objasne kako se puder upotrebljava. I sad ću ja vama to pročitati kako bi vam bilo možda lakše da se snađete. Znači, naime, pošto je na bazi vode i bilja, u bočici se nalaze kuglice, pa je potrebno dobro promućkati puder kako bi se sastojci sjedinili. Ja sam probala i bez mućkanja i izgledalo je jako loše, to moram odmah da napomenem. Znači, dobro promućkajte. Oni također preporučuju kremu pre nanošenja ovog pudera. Zašto? Zato što je on veoma i izuzetno mat i ukoliko imate neke suve ili dehidrirane delove na licu, svakako će se ti delovi iskazati, odnosno puder će se uhvatiti. Meni je recimo ovaj deo oko nosa trenutno dehidriran i kada nanesem kremu koju inače koristim za dan, meni se to ne pojavi kada nanesem ovaj puder, a kada zaboravim, jer se dešava, uvek mi se uhvati puder za to i prosto koža upije te delove više i izgleda malo lošije, ali u suštini ništa strašno. Oni preporučuju da se puder nanosi četkama, nikako ne sunđerom, što se definitivno slažem sa njima. Probala sam i sunđerom, odnosno Ebelinovim blenderom sunđerastim, kao i četkama. Probala sam Real Techniques Expert Face Brush i probala sam da ga stavljam City Color četkom za tečni puder, koja je ravno sečena i podsjeća na tvor četke. Probala sam i jednom i drugom i sa obe mi se dopada kakav je efekat na koži i kako se nanosi. Kao što smo rekli na početku, znači potrebno je dobro ga promućkati i onda naneti na ruku, pa zatim četkom na lice. Jako je vodenkast i morate da vodite računa da vam se ne razlije svuda po rukama ili već garderobi. Jako je lagan, što je, ja mislim, važno da napomenem, ali daje najmat efekat koji sam ja do sada probala. Probala sam ga nekoliko puta, nosila sam ga na posao i sa njim sam možda bila nekih 9 sati, možda nekad i duže. Koža mi je posle tih 9-10 sati izgledala kao da je zdravo sjajna, a ne kao da je masna. Jako brzo se suši, znači morate brzo da radite sa njim, morate brzo da ga nanosite. Sada imam 2 sloja na licu,
I malo mi se providi ova ovdje buljičica koju možda možete da vidite i poneke još nepravilnosti na koži, ali meni to generalno ne smeta. Ako želite baš onako neki malter puder, ovo nije stvar za vas. Znači, kao što sam rekla, jako je lagan, osjećate kao da je to vaša koža i apsolutno ništa ne podsjeća ni na kakvu masku ili neku težinu. Prvi put kada sam ga nanela, odnosno prvi put kada sam ga probala, naravno fiksirala sam ga kao što fiksiram i sve druge pudere koje koristim i tada se recimo uopšte nisam prosijala ni malo. Onda sljedećih puta, odnosno svaki sljedeći put kada sam ga nanela, probala sam da ne fiksiram lice, a da fiksiram samo područje ispod očiju, čisto zato što mi se korektor često skupi tu i da vidim kako će se tada ponašati. Moram priznati da sam bila oduševljena i upravo je to ono što sam na početku rekla, da nisam izgledala kao da je sebum izašao na površinu i kao da sam onako masna, što se dešava sa drugim puderima nažalost, već sam izgledala zdravo, sjajna i koža mi je izgledala jako, jako lepo. Ovo je baš puder koji je za ljude sa masnom i mešovitom kožom, ne bih ga preporučila ljudima sa suvom kožom nikako. I još jedna stvar koja me zanimala i koja sam sigurna da će zanimati vas je to kako se bronzer i rumenilo recimo nanose nakon što se nanese tečni puder koji se ne fiksira. On je takav da se posle nekoliko sekundi, sećate se, rekla sam da se brzo suši, fiksira se, odnosno setuje se sam od sebe na licu i kada vi dodirnete rukom, apsolutno nemate osjećaj da imate bilo šta. Neki puderi imaju onako nelepljiviji, vlažniji osjećaj, ovaj ne, znači ovaj se bukvalno stopi sam sa kožom i izgleda sjajno. I onda sam ja želela da probam da nanesem bronzer i rumenilo, jer trebalo bi da znate da kada nanesete bronzer i rumenilo na puder koji nije fiksiran, znači na puder tečni koji niste fiksirali na puder koji niste fiksirali puderom u kamenu ili praškastim puderom, hoće da se desi da se bronzer i rumenilo uhvate u pečatima na lice i da izgledaju flekavo. Naravno, zanimalo me da li je to slučaj s ovim puderom i gle čuda, nije. Lepo se naneo i bronzer, lepo se nanelo rumenilo, lepo se naneo highlighter, jedno u drugo su se besprekorno izblendali, odnosno spojili. I to je ono što me apsolutno i definitivno oduševilo. Ja ne volim da stavljam mnogo šminke na sebe, u smislu pogotovo kada je dan ili recimo kad idem na posao. Volim da moja koža izgleda prirodno, da se osjećam prirodno, da čak i to rumenilo i bronzer koji stavim, da to ne bude previše i da ne bude prejako i da ne moram da stavljam puder u kamenu osim ako nije neophodno. U ovom slučaju vam stvarno puder u kamenu nije toliko potreban. Ukoliko imate masnu kožu, potpuno masnu kožu, onda bih vam preporučila da možda stavite i neki lakši sloj praškastog ili pudera u kamenu, ali ako imate mešovitu kožu, garantujem da nema potrebe da to radite. E sad, još jedna stvar koja može i vas da zanima, koja je i mene zanimala, je ta da li se on dobro fotografiše, tačnije da li ne menja boju pudera na slikama, fotografijama. Ono što mi se dopada je to što ovaj puder nema zaštitni faktor u sebi, tačnije SPF, i to znači da on ne menja nijansu pudera. Ono što možda niste znali, ja ću vam ukratko ispričati, a to je da SPF, odnosno zaštitni faktor u kremama i tečnim puderima prilikom profesionalnog ili bilo kakvog slikanja blicem hoće da ili promeni nijansu celog lica ili neke pojedine delove da posvetli, što znači da zaštitni faktor i nije dobrodošao kada idete na neke svečane prilike ili znate da ćete biti fotografisani. Tako da mi se ovaj posebno sviđa zato što definitivno mogu da ga koristim u svom poslu. Kada sam ga kupovala, to bih napomenula, nisam odmah uzela nekoliko nijansi zato što nisam prvenstveno ni znala da li će mi se dopasti. Tako da sam poručila jedan. Malo mi je tamniji, ali ga mešam sa Aurinim korektorom tečnim u nijansi 301 i onda dobijem apsolutno i idealnu nijansu za sebe, ali u danima kada nisam izlazila iz kuće, probala sam ga i samostalno da vidim da li će se moj utisak promeniti, tačnije da li je Aurin korektor imao nekakvog udela u utisku i apsolutno ništa se nije desilo, s tim što sam bila malo tamnije nego što sam inače, ništa strašno. Njih možete kupiti, odnosno poručiti na
stranici Ofra Cosmetics Srbija. Takođe možete sigurno da ih poručite ili da im pišete na Ofra Cosmetics Srbija Instagram stranici, odnosno Instagram profilu. Oni su relativno mlad brand ovde kod nas u Srbiji i mislim da upravo ova recenzija može nekim devojkama i ženama, damama, devojčicama da pomogne. Pogotovo ako imate masnu kožu i imate problem sa tim da nađete pravi puder za vas. Informacije o stranici i načinu poručivanja imat ćete u opisu ispod videa mog. Ovo je bila jedna brzinska recenzija, ali se nadam da je nekome pomogla. Ovo neće biti definitivno moja posljednja kupovina njihovih stvari i definitivno ću sad poručivati sa stranice za srpsko tržište, tačnije sa Ofra Cosmetics Srbija, jer nema potrebe da se mučim i poručujem od nekuda kada imamo to i ovde. Što se tiče kritike, komentara ili nekih daljih pitanja, slobodno ih ostavite ispod ovog videa. Ja ću vam rado odgovoriti ukoliko sam nešto zaboravila, što može da se desi. Svakako me pitajte i to je to. Nadam se da se vidimo uskoro, da li sa nekom novom recenzijom ili nekim novim tutorijalom, ne znam, ali svakako do sljedećeg tutoriala, odnosno videa. Sve vas ljubim puno. Ćao!